do shopping, jutro sam bila u Lidla, nakratko na brzinu, nisam trebala ništa, možda par jabuka i zelenu salatu i onda sam naravno završila sa velikom vrećom stvari. Jel se i vama to dogodi kada odete u Lidla? Bela, a šta ti radiš? Ha? Bela u zadnje vrijeme voli otvarati ladice i vaditi stvari. Šta sam onda kupila u Lidla? Naravno, umatanje, dolazi božićno vrijeme. Mislim 8,99 svaka, 5 metara duga, super, predivni božićni motivi. Kupila sam ja i salatu, naravno. Rikolu. Banane. Rajčice. Jabuke su tu. Jabuke smo kupili, Bela. Radić adventski vijenac, pa sam kupila svijeće. Od veće prema manjoj, naravno. Nešto tipa sirni desert, sirni bočni desert za Belu. I onda bilo je hrpu stvari za Božić, ali ja jednostavno nisam mogla odoliti nekim stvarima koje će dječica uživati. Nekakvi ukrasi, nešto je za bor, nešto za po kući, mali sobovi, nekakve blackboard pločice na kojima se mogu napisati nekakvi natpisi sa zada kvačicom. Čak otvorit ću pa ću vam pokazati. Znači, ovi nisu za pješat na bor, nego baš su cute. Imaju i za ovu kvačicu. I onda se tu može nešto napisati. Jej. Znači 4 komada. Mislim da svaki broj ukrasa isto bio nekih 8-9 kuna. U nekima su 4 komada, u nekima 6. Pogledajte, molim vas što Bela radi. Ali se super zabavi, kako dok ja kuham ili nešto. Mali djed božićnjak. Drvena zvijezda. Božićno drvce. Drvena božićno drvce, anđeo i zvijezdica. Onda imamo isto na kvačici ove sobove. I ovo sam vam već pokazala. Onda imamo jednog anđela koji ide kao ukras na bor. I onda ja ne znam, ali svaki put kad vidim nešto za djecu, ja djeci moram nešto kupiti. Nikad ne kupujem ništa za sebe, odnosno rijetko kupujem nešto za sebe, da ipak ne ispadne da lažem. Ali kad vidim nešto za djecu, totalni sam sucker. Za Jana, za izradu, znači set, 3D craft set za izradu, on može izraditi raketu i obojati je. A Emi može izraditi nekakav, ne znam, dvorac, kućicu i obojati je. Onda za Emi, za njezinu kućicu, za lutke, set kuhinja. Bela. I za Belu, ajme svima nama, nešto za lupanje. Hammer bench. Igračkica. Ajme, vidjela je one. I računek je došao 322 kune. Da, božićni ukrasi su bili 8,99. Ukrasni papir je bio svaki 7,99. Svijeće su bile 14,99. Namještaj za lutkice 49,99. 49,99. Ova je bila 69,99. I 30 ovi za slaganje su 24,99. Ukupno 322 kune. Toliko su koštale moje jabuke i salata.
sad to spremiti sve na svoje mjesto, nešto sakriti, nešto u frižider i to je za sve od mene za danas. To je sve od nas za danas. Hvala što ste gledali naš video. Kaži pa pa. Ako vam se video svidio, kliknite na like. Ako ste novi, kliknite subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Pa!